Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata reading ya rena ya today. Ke na le the 9 of wands, ke na le the 9 of swords. Okay, number 9 ke number e leng gore very, very powerful. It's a very powerful number 9. So right the minute o bona number 9 o tsebe gore o bona nomoro le gore e na le matla ene ebile o bolela ka completion o fetša ga dilo tše le gore o tla ba ntse o berekana le tšona ga e nape e mina complete completion gore o feditše completely no o ka no ba o feditše part ya mošomo wa gago o go tšwa mošomo o dirang ke mošomo le gore ke let's say o bereka ka di-projects and then ke a big project okay e le gore maybe e tla tšea mengwaga gore e fele maybe boma 7 years jwalo le jwalo but ya ba gore go bona number 9 gore are o tlo completa cycle e itseng ya mošomo la bo o dira and then go se no fetša and then e bulela eng another cycle ye le go swantse o berekane le yona o tlo e complete ka nako ya yona and then wa thoma another one. So e ka mina dilo tše dintšhi spiritually e ka mina dilo tše le gore di ka re ga bophelo ba gago e ka mina dilo tše le gore o bereka ka tšona business goba mošomo le gore wena wa o šoma goba even dithuto tša gago ke number 9. It's a powerful number. So ya ba ntho la gore o thomile ka ntho e itseng mošomo mo itseng and then ebile ke sebaka o thomile ka ona and then o tla kore yona o fitlhe mo e leng gore o feditše part e itseng. Part e itseng is coming to a completion and then ga is no completer and then o thoma the other cycle of the other part ya ona mošomo le gore o šoma ka ona. Okay, so o gare wa šoma wa kodumela ke nnete ba ra ona le kgomo le le gore le tšwa kgauswi o tlo no tšwela pele ka o šoma ka mokgonouwe o ntse o sa fele pelo mara o make sure ya gore mošomo wa gago o be on time o fetše mošomo wa ka nako e le gore e beilwe ka gona. So ya ba ntho la gore today go na le ntho le gore o bontse o berekana le yona so ka kgotse le gore o fetša part ya yona e tla to a completion not completely completion half completion gore o fetša part e itseng but o sa tšwela pele ka mošomo nola akere gore o kgona go bona matsogo a gago o kgona go bona di-results tša mošomo ya gago di-results tša diatla tša gago so o tlo no tšwa pele ka o šoma ka mokgonouwe ba re ka nako ngwe this go na le tšelo di o tshwariša stress kudu ntho ya mana le mošomo wa gago maybe mošomo o nang le ona o no bereka ka baka la gore a ona choice goba bo sena choice mohlomongwe ga se lo o ithutetšeng tšona sekolong sorry le tla ntshola fela ke startara ba ga gešo maybe a se ntho e le gore o ithutetše yona sekolong goba se ntho e le gore wena o a o rata mošomoke o šotše o no ya because o nyaka tšhelete ga ona choice so o ba le di-sleepless nights ga o ipsene ka ona go tsoga forogo o tlhapa o ya mmerekong ga o na that energy ka baka la gore kore mo e leng gona ga se mo pelo ya gago e nyakang go ba gona goba ga se mo e le gore mangelo a gago ba nyaka gore o be gona mara ka nako tše dingwe ga rena choice ka ra bophelo re feletša re no tša anything e tla mo go rena because o kgotse le gore number 1 re sa na le mathata a ditšhelete number 2 ga se re tlhole re kgona go fitlhelela dilo tše re di nyaka go ka ra bophelo goba ona mošomo e le gore mangelo ya ka ba mpietše ona ga se o tlo o fihla so seo a se re gore wena o seke wa napa wa no nyaka o mo le mo mmereko o ka no ba wena le diploma gago ba degree ya gago goba mohlomong o ithutetše mošomo mo itseng wa matsogo mara kgotse le gore let's say mošomo la o ithutetšeng ona wa matsogo ke mošomo e le gore wena bo rata gore one day o bule business and then ka ona mošomong la o ithutetšeng ona e be kgwebo ya gago maybe o dirile mechanic maybe o dirile bricklaying construction maybe electrical something like that wa rata go bula kgwebo ya gago o tšwele pele ka yona but ka baka la mathata a ditšhelete ga o kgone o ka dira sowe so se ra gore it doesn't matter seo ka se dirang ke gore
ka se sebaka kry-a mošomo mo le mongwe o bereke anywhere le ka ba ka shopong parcel counting kua tilling anywhere mo ka kgonang go bereka gona as long as o kry-a something. So go ra gore wena tšhelete ene o e ka o ka la re o e šomela ga thata ande ga se mo pelo ya gago e nyakang gore o be gona save tšhelete owe ka yona o tla kgona go bula company ya gago wa reka di-equipments tse le gore tla ba o di needa for mošomo wa gago wa ke marketa wa thoma wa ke pereka. So o se ka kgwetse le gore o napa kore o sa tse gore na o tlo tlhaga eng o ka no ba o se happy mo leng gona but planner ahead, planela for tomorrow. Number 9 ke setse go botsa gore already wena le ka le gore you are not happy where you are o na le di-sleepless nights ka mošomo wa gago ba whatever o berekang ka yona ga e o fe lethabo ga e o fe boroko but already you've completed something ka boka la gore already wena o na le mošomo e le gore o tlišetša something. O ka ba o sa šome o ke pereka maybe o loaniša tšhelete goba o botse sephazanyana but lo tse o di rekišang ga se lo tse le gore wena bo o rata gore o di rekiše wena nyako kupona yona le shopo e kgolo tseba gore at least o thomile stress se tloše ka ra bophelo ba gago ka le sona se o tlišetša di-negative energies ga se attract dilo tse di botse. So what you can do kore ka se sebaka wena le ka o accepta what you have but o ntse o tšwela pele o planner ahead o planner for a brighter things and then gore o kgone wa attracta dilo tse di botse ka ra bophelo and then wa planner go letšatši le tla fitlha o tla kgona go dira seo o ratang go se dira ka ra bophelo ba gago. Ke a leboga ke reading ya rena ya today le ipsene ka letšatši la lena.